Sing man megabag. Aja yang goban ala pong-pongan. Popes megabag. Weh. Aduh ben cepok Payu megending. Payu. Jani. Do nak ngurto kan man bayakal megending, pesuang gendengnya saja bisa pesing. Jepetel kan. Aja nek Aja nawak cerik moto auton. Nek nak medoton. Nak gitu ante malu menem nak kene jep. Nah dong megending. Masan padi melayangan. Tawang tuh. Apa dong? Badan dia nak malu. Masan padi melayangan ngale engket kanu sepenide. Boy, anjo saja. Apin joh balik lang tuh. Masan jani metunangan lakar pantet tusing adel. Weh. Gendeng apa udah dinyanglet saja. Pas ngedel boy. Jorok saja. Man. Bos cuma ngedel kan nak bungut teh bos besone asal sang bungut mesong batu. Monto kan bisa megending sih ada gending nilainya. Yang liung lah gendingan gitu. Do main-main ngajak yang. Edeng man. Do ajung. Bian saja bisa edengan. Pajak cara becicil ayah kan. Ajon Uli badong kekin temani. Meli bawang ke jembrane. Ay nyangat ngajong pun. Petan. Icang buong nyakin nyai. Nyakin cang. Icang nawang nyai gelah yudane. Liak mincet di bawah. Ajo nyen orang gelayu dano. Menyang lah. Ajo nyen madan gitu. Dari dano. Hah? Uli bung. Yo awak aja lah ho. Sedawang gede dano ha. Do apa? Saya mau upload katanya. Adi tahu ah gini beda. Nailon ah. Adi kita beli kini dewa. Bang dewa nawang mesti beli. Beli semeton di dewa. Uli jong rangsi. Lihat. Duaning nembe beli kantos ngelintang pergi ke pesraman. Pemargan bini pacang lungo hijau beli. Nah ira kamu semeton menyamu ada anak oren beli jadi dewa. Ini sampun api. Iya aji. Ajen beli nih ke bos kan beli. Ning. Cening subet rumah wayah tuh ngalir rabi nih. Gitu ya Haji. Dadosnya meriki kantos ke pesraman. Kene bener. Pangangal aja lah cucu. Dosa ngalir dikotong ngalir rabi. Do di negari ngalir rabi. Kalas ngalir rabi. Ke gunung ngalir rabi. Pang suci. Mawinang kantos Beli meriki ke main ngalir pesraman. rabi. Makin riin beli. Menawi sampun ngemolihang beli. Minab kuen transisi ane dan akhir lingsir dikiring pesraman. Adinya nulungin. Titiang misa dia pacang ngopi tulung ring-ringnya beli ini. Trong udah nentrang. Dorosang bawas beli. Ini. Marah cingak begin. Beli wawu nyingakin. Bang yang titiang nih makin pacang ngeraos. Titiang pacang ngopi tulung ring-ringnya beli ini. Ini. Sampo sirap beli. Lak beli orang nih. Tunggu udah ada sarang titiang beli asapu nike beli aku. Kengken ini dewa jual beli. Dewa jual beli. Lunguh cokor dewo kocak sane karsang. Man lunguh cokor dewo sapu napi sane mangkin. Nak kayun. Yang kentan makul. Satu beli aku. Keselengagan yuk dimana titiang miragi runtuh bawas beli ring sekian titiang. Yan yang parinikan cuecan beli ring sekian titiang gumati sung-sung sun titiang pisan. Kiwantan ditambangan kadi makin. Banget titiang mempiduna senglinge beli ini sampun yang beli uang penampen ring atur titiang beli. Dan yang ada pong mibar tan wenten mana titiang pacang irengang kayun beli sampun api menantur titiang. Ngenistang sen dewa. Kadang ni dewa lacur sen kumi jong rangusin. Beli suge. Ore lar. Wagong saking jongkrang musi di tiang barakane di jongkrang musi sing kuangan bayi. Oh, ulian nguboh celeng lane ditukar kantin Sing kuangan itu bayi. artinya Man kengken sing artinya. kuangan bayi sing kuangan apa? Kalau yang ngomong matur kaya itu. Kaman kebelian. Su yang itu. Sumpel kaman. Apa Win? Cu yang gitu. Curak. Iya.
Cucuk kata. Hei, Ken. cicingnya jongrang besi tawangi mamane. Apa maman cicing dong orang usi? Makon Man apa mamane? Mira. Maman cicingnya. Hai. Sekarang jadi banyak jongrang besi nu makejang ngosek dan cicing. Paling-paling mira teh. Termasuk beli. Jang bareng. Jang udah diketuaan itu. Oke, tuh. Beli. Sampun ang rian beli bas bangga reng kawentenan dineng ya. Kayo nang beli sapa sira sikian titiang. Wau titiang wong alas niste titiang kelintang beli aku. Sama tadi titiang tenulap reng kesugihan beli ne beli. Ya kenta nang ampun. I dewa arten sing nyake beli. Nenten Bih, sing nawang beli nyen. Uli jongrang usi, Prabu jongrang usi. Sampun ati Yang kaya malam masuk nak lo cepat sing nyak. Jangan paksa. Pasal. Yang belengi dewa nyentel. Yuk lu. Bro. Dong, mak lampir tu. Jangan lagi kayak nyelek jin. Ini iki sang kotek kan itu apa itu? Oh yang nakal. Nakal. Jani sang Rajuna nuni Raja Pala. Tadi Sang begitu mati di diamrah. tadi cara adang sang Rajuna nih, ha? Batau neng sang Rajuna. Sang. Dulu kang lantas. Pun. Dia ada sang Rajuna. ada ele yang Jepang. Cepok dan dole. Ah. Sing nanti pindah. Nah, kalau pang tawang ada nasan, pang ada bekalang mati. Nengke. Di pis. Akan gini. Aku beli rujak. Amal sing lapis ya telabah ama. Amanal. Itu dempis. Beliau lapis. Oh dempis. Apa nih? Sing lapipe. Nah, itu juga gerenyat-gerenyit. Jangan nulung KB ini, Nyan. Apa? Dipres? Tunggulah. Tuh, izin. Tuh. Nan sugih itu. Ajak liu. Kaya tuni. Neng-nengen pipes. Beles. Hujanan.
sing seken. Nah, ayo. Ngedir berambutnya ngedir. Ayo. Man pasangan 87 ini nenek. Ais. Aduh. Adi bangi mak nasi kan tau. Dia orang nas Prabu gitu. Ngalang ban bani cek gede pasangan dong. Oh, biar bang. Ya, tanya Maji. Ajong cia, cakap kena. Oh, itu nak galak nak. Awak lengah kayak kenang man. Ya aku lengah kayak kenang. Dia nak budur sama luanen. Itu nama apa? Kita kan pes. Ci. Mecici. Meci kan cai. Kan. Tadi meci. Dong. Di dolar ni ulah pes. Tuh. Dina itu nih sini maksud. Dolar. Dolar. Oh, dolar bang. Dalam nak kena. Lara. Nih. Jangan dilandungan, si juang dicerikan. Jajun dicerikan. Dia yang cerikan. Oh, yang bangun. Nyen senang. Di Bayu Dano. Mana ke juang? Bangun banget juang. Jang singnya. 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 Menyisinya jang sewa sih. Aman juga banyak kena gitu. Lar, ada jualan. Ada Bibi dengar kali nanti. Dia olah tiang jero nolongin tiang nih mangkin jero. Kakak. Cang lah ide cucu kak. Kakak cucu cang ide kak. Kalau ngucara pika. Bapak nih. Popo cang mantun popo. Ada panakal beli. Yang kalau dia kejual. Kalau gue rabi. Bapak memantu. Ngelak mantu nak agong. Cara tu kayak anjut polon banyak aku. Pekak bapak pekak papan beli dijo. Ibu nak monis yang awang pengelor diko. Di marga-marga nih ibu memaksa nak lo. Apa keren ancang maksud Apa ngawana? Ya singnya. Gayanya kegen maksud. Tuh marah matan bebenah konen matan pematut. Bebenah nih angon tadi ajak liu. Tuh matan pematut. Sing jangan uang kita. Yang sing mulian memaksa sing edan yang koteng soma. Sing kuangan lo. Ye ratu amun tadi. Weh, dari sana. Weh. Dijang payah sana dijang apa pojok petang bos ini ya pojok umurin taliannya pojok sama Saking toh saru. weh nawak nak kengken paman cangkleng di tengah halas ini hah menawi cerdelan widine reki dia ring sampun ditiang ketundo mantuk agen kedewa ring puri jar nanti cikrada kerudok Nak keduno dijangi. nak kira mau budok budok kan gibona bedek ring sedak ditiang murah-murah lampah pange kan ditiang ring margi wenton nak memaksa anak lo sane istri punika jegek-jegek bisa anak tuh kok kalih sane memaksa nalar kok kalih nak muane-muane bagus asiki gede selam bundar asiki memanah ditiang pacang ngulungen sane istri punika sane gede selam punika ngaku madani raja pala mawet uli jongrang wesi pun cak kebo Sane gunolan sane mamalik nasi ini kau tuh. yen gitu
Prabu Jongrang Ursi nak man merbat jagelah mau wiwilan bernasi. Sederhana sampun naon yang kepanggih teko dewa. Nah, ini ada paman kecangklik sangkanin melanen na istri. Nggih, sanes istri punika sira uning teko dewa. Saderlen putra yang begawan. Mangkin. Sar, awan cai kecunduk kan bener. Tak duduk gong putra nak ayat lunga kijo-kijo ireng gitu gong putra. Paman, Iya. gelas sejatine sangkan ada gelas dini. Nggih. Gelas nunas aja, iri ide ya begawan. Masa punika ninggal keraton kok dewa pacang mas saja. Ring dijep boleh ireng nganjat mau buduh kok dewa. Necen, Niki sampun, ini maya sentitia. si je paman aja nih. Iya, mau balik kok dewa nak kenang kita. Wewe, sing kena radu jegek panak nake. Mirip kalian no ngantien ki kok gelane budok awanan. Dasar, sing kena bertinget nyeng lah panake. Bang de paling alien karo ramane. Tegasin paman. We beng, buri dijo. We sing kena bang ingat nyeng lah panake di rumah Nawak iki aku. Sugro. Tatu dua gong putra sang keni atau dewa sar. Ya, nang kledak kang ada dua gong biang ki sareng kawan. Sugro apa dia kecuh malah ni. Tuh, kinaya. Ko dewa nak lan datang. Nah, keluan mo. Orang de pok. Paman, Aduh, nak kengken punuk ni dipuri saren kau. Dugas gelas dipuri, ipun gelas saren kau. Nak ide kena, impian sungkan kene. Hah? ide nak kelincir biang ko dewa kedalih nyolong semara. Titiang kedalih sane nyarangin ide wane titiang ketundong. Disoleh Mau tinggal mau pamit titiang rengpuri. Yang kemana antuk titiang menawi banget ide nyungkan kayun. Awanang ilo biang ko dewa kadi mangken sapuna biang. Sapuna biang. Nah, paman, itu paman kewah nah. Inggih. Ditongos kelah nunas aja. Ide Sri Begawan uning metetaman. Sapunika. Lanji ide tunasin tamu. Dumadak suweco widine sida ketamanan ibun belah. Inggih yen kedang ngiring titiang manduling alaren warna ide nak kelingsir burun. Gangsar nene. Sar. Nang tangkel ken ide. Ring yang Begawan. Benar. Benar. Malih titiang aturang pekewah riantukan titiang menerbi ibu sungkan itu teneling ring angge sapun api antuk mangkir Nawak ratu sama putus titiang ngewah kan daging atur titiang menerbi sesuunan uniki wenten gusten titiang rogong biang sungkan ide kadi mangkir kumugi saro ledang ratu pacang namanin mang dosido kena. Apa buen adesan pas wecani desang yang pramukawi. Meme misalnya lakar mepitulung tapi dang nak kebiah parah. Ne angon serana ngubaden sing jadu. Bicani desang yang mang ne kinucap kembang wijaya kesup. Jalan rasit yang tunasang kapingan kumugi sueje sesuunan dikiring pesraman. Ser kabeh hidup kaltamaan mes biasa titiangnya tidak isi pakonan. Mati. Tangyang, ya ampun dewa tangyang. daging nawagang eleng-eleng ang anggone menawi to ibu eleng sekian titiang wantah putrani pun sareng sangin Jeneng
Dijo Ibu Neneng. Ibu wenten riki ring pesraman, rikanyekan nunas, sama riantukan ibu penisungkan, ilo dan eleng rengange. Ingat, puniki pengabe dua ini saning iringan. Kene andung Kodewo ngeling titiang kaulan Kodewo kene. Paman Wurna. Iya. Dungo diang kene dari ragan kelai paman. Dungo diang kene pengangon gelas set pesranting carana. Maka jantan Kodewo tan eling rengange. Tuaning sungkan ilo Kodewo. Nyerset wong angler ring margi-margi ratu. Mending enak anggelah donyen paman. Enak Kodewo kande mangkin. Sangkaning paswecan itu sang Hyang Widiwasa. Masarana utsakan itu sang Meraga Putus sana weton ngajak Kodewo kande mangkin. Aduh lah matur. Sadorong ini yang matur pinirian aksi sembah pengasur karatin yang rakyat. Ratu yang bergabung. Ridho mangane kade mangkin. Titiang nenten akeh maktu. Duani yang begawan sampun paikan ring parinikan yang pemekas titiang nunas pewarawar ratu yang begawan ring sikian. Jalan belok ini jane aja. Jalan. Apa buen subo Cina yang usah. Paswecan ide sang yang pramekawi. Melarapan kembang Wijaya Kesuma. Idewo kena ke jalan. Melipatan buen jeneng kemuka kulit. Meme misadia mapaican ne sanang pingitang meme ulen dugas. Kembang Wijaya Kesuma ne kewalepang si deje jeneng mepengangungan. Mang nene saruan dok titiang pacang memargi. Musuh wenang linyoke. Jajarang ne madan darmo dijaga. Sung-sung jeneng bagus ini. Apa ne jani putran meme ne subuh ada di duri. Meme diolah lipetang pesan di halangan sari mai ke pesraman di subani dekat ini. Jalan di hitungang bareng. Sampunang sumanya. Bang yang titiang melaksana, diastu titiang ngemasin padam, yang sampun titiang nyejaran padam. Menjalani dua bang belang-belang. Sudah madak laku tadi betul. Nunas lu grepi cang ratu biago. Dados metiosan pisan tato wedana duene. Menawi titang iwang aturang ayar ngangan beli biago. Adi Mas Mirah beli dewa. Yang di pelangan jani dewa salah tampi kini untuk sebang beli buka kini. Ane ngawinang sebang beli buka kini sing ada len. Apan beli subuh madan lingsir. Idewo tan sido mau tu putra. Nyen sejak ini bakal ngentos linggih beli bekas. Nene kayak beli apa kan dewa. Nunas lu grepi cang ratu biago. Yang yuki sangka ning tijang nenten meris daya ngaturang putra ring angan belak. Nika teh mawinan metu beli anang kayun biago. Kane mangkin sapu niki antonge blinge. Kayu ni dewa. Titiang medue keponakan. Sane melingai ring jongrang wesi. Yang kangkat atur titiang. Bangayang, Mang Dane, dipun ngentos linggih beline kiriki makan ate beli. Kayu ni dewa pangsida keponak dewa li jongrang wesi ngentos linggih beli dewa kas. Inge beli. Oman. Iya. Nang tegarang kena hang malu. Apa bener atur ada kelas begitu pusing. Wah gong, yen kemana hantuk titiang namat dewan patut teh dua gong ngapisane mawinah. Gumanti kewenangan sesuunan titiang sane melingih ring jongrang wesi umanyeng maring puri riki jagi dados penyeldi riki duaning purana ni tungil sapunika. Iyan paman matutang ceneng uli bagus orang wesi teke main yang tanah kita hidup paman. Inggih, dua gong. Patuh hitungan paman kelawan nantin gelap. Walau yang gelasing matutang yang kanti uli jongrang wesi lah kangkan tanah main kita gelasing masuk serang. Yang alih asin ni, alih pantas ni, iceneng bagus uli saren kangen, marah sideng lah, lakal masuk serang. Dua gong.
Ine yang alon-alon Joko Dewa ngopi ayo. Nang eling-elingan. Mepah jagat duwe dados kalih saren kangin kawan saren kawan. Boyo mawi welantan becek Joko Dewa sareng ide irake sane riyen. Yen sane mangkin jagat kusrahang ring ide yana sane melingih ring saren kangin. Rumasak Joko Dewa ngandap penganggo dados kekede kang banyak Joko Dewa duaku. Ayun ngerahe tawang paman. Mensapun api Pangdojo musuhin nu kayang kewekas yang tadi buat panguliani cengeng uli sareng kaya beli. Mau biayo terkacun aja bener. Menawi teman banyak duitnya jangan ketaksil beli. Paman. Batu Dewagung, ide yana rawong. Keponakan kelas. Paman. Kangen tendong. Kelonderan lo. Mangkin dumun. Rauh Joko Dewa saha kesarengin antuk anak istri sapesira puniki. Manungduk. Boyo wenten sapunika. Ditiang sangani. Nunas lu kredit yang Bragong. Puniki sampun keponakan Titiang. Indah yang Suryaden beli. Bagus, mewibawa. Yang puniki boleh ngambil jagat blinereng sindu duipe. Nenten wenten panjak beli. Jaga purun deng dinggih keponakan Titiang ini Bragong. Misi kadiraosi Dewa. Bagus. Mawi bawa iene bangi si bumi amat melah bumi. Nisi kemana patas kaya ni Dewa. Apa ben bangi si bumi kadirasa ngalih nak lo haukot bermemaksa. Apa ne kucap melah, apa ne kucap utama. Ha? Jutat, belitan sidel akan masuk serah kini kelemahan nenek. Sing satu tahun. Bangkawat jemain kerja. Mas! Mas Diang si jaga dengan kerangka. Dalam dua mungkin bangkrut yang pedel. Mas Diang dong. Diam. Moyang. Anak kecil nakal sekali. Ini bagus. Subat Cinaki Dewa kedua gani bune ngaliang Dewa tegani. Oh. Nah kepikayon banipu Dewa lesu memargejo. Malu mengaso malu menengu. Piye mengasuh. Kemudian Genten kayon sama ibu, yang ngajak anak lo mriki. Dia nyakti sekali kayon ibu, dijang jagi nyeledi diki, andan jang dumun. oh karena karya pekerap kami. Hei. Nah kayak nang ibu. Tuandeng. Sedereng kemargi yang upekara po Widi Widana. Nenten sida di tiang pacang iring ang ide beli mekolam ring kedua. Lengah. Mekolam sing nyak kang ayak kurenan. Dereng mutrap Naik beleng malu. Suba beleng marang ante. Men panyakin aja. Kumpul kebo malu. Beleng marang ante. Panjak kone toten kumpul kebo ngai beleng marang anten. Idewa kadang calon raja, calon pemimpin. Yang kini dewa ngapa laksana, saat makannya dewa ngemang contoh panjak-panjak menjalan cari dewa. Yang kekenapa nipu, pinuna sare ni dewa ini keliwat mau utama. Jeneng ayu dewa, ini dia. Misi buku rausi dewa ini. Sekolah ni dewa jangkep alaki rapi, sing dari dewa bareng sirup nih. Yang supaya ngeganang ibu karya pekerap kabe, barang dia sirap calon rabe di dewa ini ibu sing kengken. Nah nih gani, di dewa aja ibu di karang pegaluhan, nih calon rabe nih dewa nih pang ibu mana aku pang kiringan. Ya neng sapu di kedip yang lungsur mepangin dia. Main neng nih, mana mau pang kiring paman aku kirim? Nih mana gatel. Lunak-lunak tuh merangsang doang. Udang balung Joko Dewa ngase yang ilen-ilen wayang wong bangyang di tiang rono. Man melaksana. Ye. Nawagang Titiang matur ring Suryan Titiang penemaan Titiang sanep Bener sing adeng raos. Kornel koping panitiane. menawi wenten atur Titiang kirang langkung saha nyangre sepengrau kidodane Titiang saking panitia ngelungsur gang rena sinampura santokan karian Gusti Titiang sane mangkin pacang kekaturang wewalenan inggih punika wayang wong sakemawon sedurung Titiang
ngatur wewalenan wayang wong nalar ditiang saking panitia kaping kalih Gusten ditiang lungsur kang rena sinam benak gitu paman. Nggih. Dong nyaluh-nyaluh cuma paman sibak pakai bocilnya. Wah, panitia lawanane. Sing malunas bijo. Ini goban panitia blolotan kok. Ayo wanta menika atur titiang inik bragina puniki wayang wong durus kawitin. Penabuh harisang nabuh puput. Wayang wong janikel pesu. Wayang wong janine matang. Yai Dewi Caru. Dijo yai meluapah di situ. Ketemu regi akan yai. Dijo Dewi Taro mau lubuh. Yai, kakak diang pun apa kakak Sugriwa. Dijo yai melali uleng tuni. Alila cito ikanang udayana mangkana kak. Ya, berarti yai ngas-gas jep yai. Genit kakak genit. Yaning genit ngiring mangking mesiram ring udayana. Adio si kanang udayana. Yo kia. Yan mangkana si dopo warah si kakak sudah Arab sang Dewi Taro. Lumade. Lumade. Oh, Bali itu ke? Wow. Apa li? Angap Buden sedadi ketewani. Remui antonku Dewi Caru. Buden muang apa? Wo! Apa li? Kita ada perang jurit lawan Subali. Lautang yen perang jurit, lautang. Yang mangkana. Sila bentar masa. Dewi Caru! Kakak dia pun apa? Wah! Rupanmu kayak bencong. Sisir Sasugriwa! Tanpa semu saja, Cai. Yan mone bagus goban, Cai ni. Dong dia ngale sama ukut seng presi depan, Cai. Cicing lai si Troy. Tanpa semu cai. Kau baca kalau orang cai sendiri. Buat apa cai Sugriwa? Sugriwa. Doyan kene pelaksanaan, Cai ni. Amat nistan, Cai ni. Yen kene pelaksanaan cai ni. Amat nistan cai ni jadi Prabu Sugriwa. Yan mangkana Dewi Taro
merasa tersinggung. Panitia perai Tiang sapunapi. dijeng ale bali-balian jelek ini. Gelat tuding-tudingan. Cicing cie. Dan digelah tuding-tuding kena. Mangkin dumun ratu bago. Sampun yang pisan palung ojo kadeo salit arsu. Wendane titiang melaksana yo sapunika. Punika wanta daging lelampang. Sing cindenca. Nentan. Wanta medaging Ratu Duagung, Subali Sugriwa merebat antuna istri puniki Ratu Duagung. Sajo ke paman. Tunggu deh Joko Dewa salit arso. Wanta kadi punika sane menguh ring wilo caritane. Panitia apa jadi? Makin pekerap palunggo Joko Dewa pacang rene di jang. Nah, Kali dabah. Menak di rumah kune. Terus. Banten sing siapa nih di? Nah tadi banten sing siapa yang penting sesarine liu. Terus. Oh, Mang Brahmo si suara sini ngucap sini mandor di tiang nak selamat kata ada sami. Oh, wardi sanom jantro mai tali nyen nganten nih. Ida anaknya Agung. Aduh ande. Naik kenyal pemangku dengan terpeng samas. Nah, tadi. Panglah gaya mangku. Tanam wardi jantra mae empune memuni. Mangku lengkap apa empun? Oh iya. Ada candle ya di pasar. Mangku. Ya. Reng dijawab pacang ayunin. Sing ayunin. Wardi sedang tadi ayah bang anu nama. Wardi amrana amraya dan. Kakak sing nama bapak kue tanggung kue. Ini aku. Kengken nengeng mata ancai ini. Jabak cai mah betul. Ngin sudah tercai. Cicing siaga we. Ini jadi dengengan mata ancai ini mah. Nyin pokok dan wakene. Si pedas bencai. Pemakas ini bagus deh. Nih jani sebagai ganten ini dia belakang walasan. Kengken sakit tadi nih bune. Ampunan ibu semuanya. Tiang yang merakatan bicara lagi. Bekas dewa. Ini kan ibu dewa dan putri. Sang yang dengan tiang. Sudah belah paman. Jadi paman ngelatungin merakatannya ini juga. Weh. Ingurah tak mirip kalma pule-pule. Nah, wakil mulai ngantos. Mungkin kebiasaan China, mungkin tercepat apa China. Cara pepesan kayak bidang, cara macaki bidang tanah Allah.